Naramala Kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel to kon ka jombo kon lingwas me. Mugwa dio janen kon turndang rawati aban right kamanda an lerode. Ane biya kamal nyok ka Nuer online TV channel ko la ko roani la kon ka lingwas me aban right ka kwi tur kamanen kon me. Anono. Kwar dang rawati ti kwar kwija me would manajan kwarda na la governor dung Unity State Kwaran Cap Unity State governor of Unity State Honorable Riek BM Top ban right commandant le rode kamde kane general name right mijen kanetin kon tin ngai kamadan le rode general puljang kan kono ni amba matod bajalat kamadan le rode kan kono wakatin kon tin le rodin gwasamene ka jowe chi kona ngai ne kenyam chane ngaja gwan wonene general puljang jan chaje chol chaje gono dara wuka juba and jan dara let kabil pam ko jantere wiki Unity State dara kabil pam dara let en winami gwadene chikondi ala linga no jan cha ponya mena mo chajere jack ko karoje dana chalat wa chaja pony president kirma yadit ka dobra dong dara re wiki juba kaje bara wa chaje larano no chanbu ka juba. So again, Roger Dana channel in Guasame. Ko she look, she take a pressure, Michi talk. Mugu kon go terminal bana link a larame. And while Shanka well kel ka kel, run kina dangro, with the jandangro with the ditch, bana jo me, ban jokwen. Please, me jirama jirit Guasame gorjan or dear Charlie Jatobi. Ka gorjen ojen der channel de en chonkel kaja ko de lare de kan chamala shu ke je kwad dan pai ga bridge der channel de support jo memen bana lat ka kwidien chit ka me chikon lingo kan dangraw general puljang kana governor Riek BM Top kan de tun ken dangraw gwad me to ka Unity State la kwar dit gwande kendial ramdan kule la kwar mi di de long kiram dana la governor men kab Unity State kelio men Unity State pinda don Nuer ko Unity State don Nuer chi dor jane ban jo ban nga kenyam Unity State ador Nuer dung do ramadana kab Unity State aramimo lena agenda jane ko te pin kirma yadit kere dia lat ka rodien we nyod rode everything like ko ba wudi shal ga kirma yadit ba je place ke ba loide jaga jatet ngai kon diale target keliu taken ware so janware konte la siasin politician sha widien keliu sha jek ngai kon lat karodian liu kon siang rei win kon ware fan gak wudu ka panal la especially let's say jonglei and apanal liu content wona ka Unity State target keliu we ka kan gotaton antama cha gorno ba ne tan wan ba ka tul ke ba shoken ba ka tul ko shikan wer shikan bele defan ka kuje mo yos ka gan wer content we ken obum ne kan shana ko ben ko point gwasa mene governor dung Unity State honorable Riek BM Top awajen se general puljang chaje jogono jin bo ka juba gwadadan en chaje choltene kirma yadit blade bio togon winami full stop ko chalado si general puljang chaje logon were wiki juba ajan ko 11 ka force wajo me benen yalne ka kir ajogono jang naja ko bi puljang bi jago beben ka juba ba jen ko juba blade be tok no so kajo ma chalat ramati kana honorable Riek BM Top chalado wona murai konantama chalado no
ba Lieutenant General Matthew Puljang ba je yik nang rewi ke juba go ga je en wo jen baro da dealing ka ngodde sha misha di cha je cho la complied no misha direct order sha che ben ka kuwer danan ruaji la ja lingi buwe kaman charat gwasame wa Puljang James Puljang kan honorable Riek top wa kan kanaitamar me jak Puljang ko baje pressure ko ala safety de tetet ka gana dangaro okay let's say it tabande ngai ka point de honorable Riek top tabande ngai vice president so kan dangaro wa de tetet ko bi Puljang ba wore wi ka juba ka gwase dan chana ilingano Puljang che de gorno daru ka juba by the time right now according to the source governor top wa chika roi kane Gerald Puljang ko jen badil wa ka bil pam rewi ka juba la South Sudan military headquarter cha Puljang jogono jin bi yogon tongomi ko bro yig report ke capital indeed ka juba ko jen gwada danan charge reassign tin ke jen gwada dan cha latin no jen bo leden winami a tel question so be yigu kangu be yigu ka juba ka jawda na chala ko no ka jawda na shangun ko an jen la Gerald Puljang jen paye promote kan ka je ka major general ka chwa jen ka lieutenant general alo mi da gwano ko sha promotion de cha de buy ka je jen be del jen rewi ki yund state ba wa ka juba nganya mandanan tuo Puljang aram kel mu bumbum ngat ken warilong ngat ke jelong onware o ram kel wang kel kan ware ko jen dong chedeling manan lat ke jang ngai kono no target ke le kwano ko ga target social nok ano dong dera agenda jane dera jagor Puljang point de chengnamen charge promote kan je ka major general chainang ka lieutenant general wajen telecommand mission to ken na lar no bawa rewi ka juba kan na ngak tel mission lar njen tel mission lar so go kuje mo ngude decision de kan je made ko en order me keep pressure me direct pressure coming from J1 ano general abe rewich ka juba kamu we kana shabare we ka juba ni kwar dan dinijan poinde la honorable Riek top daje jako baje watch me kana wude me kana je convince ko der wure we ka juba gwada dan en bo letten so no more michalat 181 kwaje expect no be shub ka juba ka bil pam headquarter dung de nimen dinijan duno dwalna ko dong en Puljang dong pel kenije ko jan baje oyen ka pela mo wa janda na kula lok ka jo michalat gwasame wa gwi ki jan o Puljang be shub ka juba duno kana verified and confirmed report eneme ko ngoda kana ngach still ano jen aram bore which ka juba kana na lar ngo che chup wala kana chup ba direct information one Puljang saja pressure honorable governor dung unit state Riek tobano be Puljang ba deal wore ka juba mishe jen awa de promotion abo de je wekeja kani ke ni point honorable Riek to badong dera komba dera je lose ko mi kan raida kanaling ramadan en don kula tipinde bani ngaje no ne situation ke yund state ngoda kana na gwa kor ngoda teten anyok ti dia lat ka ti te lat ka ti ala kume SPLM
men pinkir ma yadit ka jan gwasa me chi stable mi bu kon ngajana mo so menang ga jan ul dia nang kare ka juba no ko ngai kono no te ka rik tu ngwan ngut ko bu ka ben da to no ba ka yen tele gwade raro da man barten na che de man to ko jen mi jira man ngai kene dia lang gwada mo chi de mo ngai gwada dien ko jen taye da ne yan ka dakrang ma char mitere te jen ga jam na tama so care does not care che care ti ka padi de ka bonda wal che ka bonda as long as the jinwar da yik ta ka gwasko der jow der wel mi ngaje no lat kan wer ku jak dong der kaj nguna kan wer jam de ro to but right now chane dial cha what ken cha kanyon waram dana yermal dakteng machar quick rana ne content kulala siasin no na merun barot riet ka kanyo ko dob do dien jo me jandana gode nyoya kel nyoga ne ko ken an biata ka mal ban jomro dien bye bye